sometimes it's not about the weapon. Sometimes it is about the weapon. So in Marana, van'wana swakudya va hava appetite. Enela hi laha yi nga kona, enela hi leswi i nga na swona. Leri dyambu a hi ra ka va munhu. You're landless. Lani khome mdenga lanwa sweswiwa mdenga laha hansi a xiphaphani xa mugilugilo ndenga lowutsongo tani nga tlhava lewa no ndenga lowutsongo hi lowuwa lowukulu ka leyi ni nga yi khoma laniwa hi lowuwa swilo leswiwa hinkwaswo swimbirhi n'wana madala swa tlhava wa swisisa ne so sometimes it's not about the weapon, sometimes it is about the weapon. Mara, basically, it is about how you utilize the weapon. What you see, son? Vakona vangana mdenga ikulu, mara a yi swi koti ku tlhava. Vakona vangana mdenga yitsongo, mara ya swi kota ku tlhava. A hi timhaka ta ku mdenga ku kulukumba ku wutsongo ku fika kwihi. Probleme kumbe mhaka yi le ka mujikijeli. Xana loko i jikijela ndenga wa wena wa fika le makorhweni na wena loko i jikijela ndenga wa wena wa swi kota ku ba tindhawu ta straight na hikuva n'wanyani majikijele ya n'wina swi fana na ku rhumbula makanyi eyanwela nhoveni ivi tinjiya ti ve daku hi le kaya majikijele ya n'wina yi ndla ku vana va vanhu se va huma va dakwisiwa a handle ivi va ve va dakwini hi le kaya va ve va xurhini hi le kaya. Do you get what I'm saying? Lowu ndenga yes u nga n'wi tlhava munhu u fanele u nga khomi vahlengwe wu ba luvelo a ku na nhlata wu ku dzi a ku na nhlata wu ku dzi a ku na nhlata mara a gina a nga twangi ku nandziha ka ndenga wu rikulu mara lowu wa ndenga wu nga ba tindhawu ta straight munhu a sungula ku vibrata a ba moya ingaku sirilela va ri tirhisaka loko va hambele mu ka ti-festival a sungula ku vibrata n'wi senda n'wi hlanganisa na swikwembu swa ka vona ku ri xindengani xi ka pa se i nga famba masiku lama mi ta swi tivela kwihi xa n'wana ni dyangiwa n'wana matanga ni xi dyangiwa n'wana matanga ni xi dyangiwa ni bani ku dze xi ku na nhlata.